Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livile lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe welibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. The definite request with thanksgiving, continue to make your wants known to God, and God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot of whatsoever sort that is, that peace which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Amen. Amen. Yes. Do you have the Swati version so that we also touch it also? Amen. Kafishane nje bazana, I just want to talk about Philippians chapter 4 verse 7 but we are starting on verse 6 because the verse 7 is well explained by the verse 6. Amen. This is how God expects us to be. I just strategically want to talk exactly about the peace of God, or the God's kind of peace. There is peace which originates from God, that is what we are supposed to partake on as children of God. Kunekuthula, lokuthula ligama lako akusiko nje kuthula lokujwayele noma lokwatiko, but kuthiwa kuthula kwaNkulunkulu, the peace of God. Amen. The God's kind of peace. It's what I'm going to teach about namuhla kungumsombuluko. Amen. Amen. The God's kind of peace. Amen. Amen. Let Let me read and start Philippians chapter 4 verse 6. We'll start from verse 6, but our focus is verse 7. Amen. Amen. The verse 7 says, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Amen. The Swati version, my brother. Amen. Ningakhathateki ngalutho, kepha kuko konke ticelo tena tatiwe uNkulunkulu ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. The verse 7. Kuthula kwaNkulunkulu lokwendlula konke kwathi kutawulondoloda tinhliziyo tenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kuthula lokwendlula konke kuconza kutawulondoloda tinhliziyo tenu. Amen. Amen. Kuthula lokwendlula konke kuconza. That's the God's kind of peace. Amen. Amen. It affects every knowledge, every understanding. It's above, it's beyond every knowledge, every understanding. Amen. Amen. So, but this peace of God, we don't just quickly partake on it automatically. We have to know what we are looking for, or what we are planning, or what we are standing for. Amen. Amen. Nakule ngifuna sikuconze bazane lokuthula lokwaNkulunkulu asimani sigcumukele ekukutholeni nasekukuboneni. Kuthula lokudzinga sitilungiselele kuze kubonakale kuphatheka kwako tukwetimpilo tethu. Amen. Sitilungisela kanjani kuze lokuthula kwaNkulunkulu kube authentic noma kuphatheke tukwetimpilo tethu. Sitilungiselela ngalokumasterisha noma lokuconzisisa lo verse 6. Philippians chapter 4, our focus is verse 7, but we are starting on the verse 6 because lo verse 6 usinika lokuthi sime kanjani kuze lo verse 7 usebende phinze uphatheke. Uthini lo verse 7? Ukhuluma ngekuthula lokuhlobo lwako kwaNkulunkulu noma kuthula lokubonakalisa bukhona baNkulunkulu in your life. It's purely unlocked by the verse 6. Amen. Amen. Mind reads as follows: be careful for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving let your request be made known unto God. Yes. Lithi manje ke leli verse manje ke ningakhathateki ngalutho ngekukhuleka
kanye nekubonga ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu. Amen. Losho ukuthi kunendlela lesihamba ngayo etimeni, asihambisi kwanoma ngangibani noma njengebantu nje bonke. Kodwa thina njengebantwana baNkulunkulu kuze lokuthula kaNkulunkulu kuphatheke empilo tethu kubita ukuthi sibe nediscipline noma sesihlaselekile. The discipline, you shouldn't be lost in what is taking place to an extent yekutse wenda ngethi bantu labanye benda kanjani etimen noma baphuma kanjani. We are expected to remain disciplined in all circumstances, in all situations. Kune-discipline, kunekubonakala kwaNkulunkulu nekwatana kwethu naNkulunkulu lekumele kuphatheke etimpilweni tethu, engqondweni, emoyeni nasekwendeni kwethu kubonakalise ukuthi le ndlela labamba ngayo nasimo nasi lomuntu lona yalayela ukuthi kunalamanye amandla langetulu kwekuconza nekujwayela la sasemsebentini tukwempilo yakhe. Mbukeni ukuthi unesibinzi kanganani noma kude lokunika lithemba. Mbukeni unelithemba lelinganani uNkulunkulu wakhe noma kude lokuniketa lithemba. Ngiso ke lesibinzi ngilo lelihlobo lekuthula kwaNkulunkulu losekukhululiwe tuwemfana uNkulunkulu lokubese kuyabonakala ngunaku lesikubona kubangani baDaniela. Amen. Nabafakwe esithandeni semlilo kunaku ukuthula lesikubona kuDaniela himself nakafakwa emgodzini wemabhubesi lalambili. That's the kind of peace, that's the discipline we need to manifest as isibantwana baNkulunkulu kuto tonke timo nakuhlaseleka nasetintweni lesibhekana nayo. Kunendlela lebhekekile yekwekuthi uhambe tukwa konke lokusempilweni yakho njengemfana kaNkulunkulu lengakavami lengasiya wonke umuntu. And nguloko lokusena sibe nesiciniseko sekusho ukuthi la tukwempilo yanangu sisinangu tukwana ngibabe nangu kunesandla saNkulunkulu noma kunekuthula kwaNkulunkulu. What I discovered while I was studying about this scripture is that there are so many different kind of peace. Kunekuthula kwelive, kunekuthula kwemndeni, kunekuthula emndenini. Mind what I'm talking about. Lokuqalwa ngako ukuthi lokuthula kungako kuvele kubese kuba ngako bese kuba nekuthula kwaNkulunkulu. But lokuthula kwaNkulunkulu kwehlukile kunekuthula kwelive, kwehlukile kunekuthula kwemndeni. Kusithindo thamba kahle emndenini wakho noma empilweni yakho kunekuthula empilweni yami, ngiva nginekuthula emphefumulweni wami. So it seems as if everything needs this kind of peace. Kuya ngalokuthi yini lento ledinga lokuthula noma yini leyentiwe ukuthi kube ngilokuthula lokubusako kuze kwendeke kona. Ngazi ukuthi ngiko lokudefine now, but kunekuthula lokunye lokukhona ligama lako kuthula kwaNkulunkulu. Yes, giving that it's God's kind of peace. Labanye bakubita bathi it's shalom. Amen. Our Lord Jesus Christ, in many circumstances or situations, he has been heard saying, peace be with you. He has been declaring the peace of God wherever he was, understanding what the peace of God can bring in a life of a person in all circumstances. Amen. When we speak about shalom, the Bible, when you check the meaning of it, liyachazela ukuthi manje ke ite ligama lelibukeleka phasi. Shalom ligama lelibukeleka phasi. Kodwa in Hebrew ligama lelichaza ngekuthula loku-affecta noma lokuba nemthelela kuto tonke tinhlangothi letenda umuntu abe ngumuntu. Nawufuna le meaning yaleli gama leli, ithi manje ke kuthula emoyeni, kuthula engqondweni, kuthula nasemtimbeni. Lokusho ukuthi kuba kuthula lokuletha ibalance nekuthi kube bede kweswela nesidingo lesingakanakekeleki kuto tonke lenhlangothi letakha umuntu. Umuntu ngakhuluma khona la msakadweni ukuthi umuntu wakhiwa dingo letinzathu: ngumoya, ngumphefumulo nenyama. Ngumoya, ngumphefumulo nenyama. Tonke letinto letinzathu tinelihlobo lwekudla kwato. Amen. Atidli noma ngayini. Inyama idla kudla lokulinyiwe kwaphekwa netithelo nje. Amen. Kodwa lo mphefumulo kudla kwawo livi la Nkulunkulu. Lakhuluma ngalo Jesu ku Luke chapter 4 verse 4. Nakathi manje ke umuntu ubitelwe ukuthi angeke aphile ngesinkwa sodwa
kodwa ngeja uphila ngawo onke mavi laphuma emlonyeni waNkulunkulu. Hallelujah. So for this peace of God to be fully established and launched in your life, to work effectively in your life, you will need to understand that the word of God has to be everything to you. Kumele uphile and stand based on the structure of the word of God and position yourself above. My feelings akho uwabambe ulwe nawo wafake phasi enyawo takho kuthi ngidawuma in stature of God's expectation kuze ngibone lokuthula kaNkulunkulu kuphatheka over my life. Amen. So Jesus kept on saying, peace be with you. Nami, as we are heading to this festive season, I want to say, let the peace of God be upon your life. Amen. May God bless you. You will be given an opportunity kuthi ungakhona kusishayela noma usiphe umlayeto wekuthi leli hlelo libe sibusiso kanganani kwempilo yakho. Ungasishayela ku 78. Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakuthatheka ngelivi lanamuhla. Uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise, shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921. Lihhovisi leMprofeti liseMbabane Eagle House Building, office number 10 Matvude Naka Railway. Hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla liseMbabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yaseMhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye ehlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.